papikira bantu kethe atata MCAs uko limwenenthi no asie muhio place nundu ethandi mugwaje mbeza twabadite chaki na mwenenthi maundu azino kutete lakini executive na wetu aisi maundu angi kuti the method ma mwenenthi MCAs moneka either ne mwekiwe mubuko ne governor jikitu ni governor okweka kilote kwenda kana governor okweka kilo kwenda kila na mwenenthi ticho kwenda indawa ni yao kana ni jao nikenda withie serikali ingi ciukite ona miaka 10 miaka 20 yukite kuigetha na thinosu wa mwenenthi ni waweta giki kwe lakini ticho gikwikwa ndawela hivyo ni rahisi muno hivyo naona katika kuna ina proposals ocho change katiba through BBI kuka improve nondo katiba kekala ka improve itwe be imbunge ne kwendo newe autonomy kana independence yayo withie no ne kuna maundu mayo itaotengemea o ngavana kana withie no emu oversight effectively so withie mbunge ni ane omwanya wa thani misaala yayo kuthia no ive nondo balabo kathi na wona mauka mule ya kindu nenyo ori misaala yakungama atikila mundu ina capacity ka sustain maybe me tatu me na tondo kwa idea atokwata musala na ntiando monze maveza at the same boiling point amwe makona kindu kikioma muno kindu kiithie to the other side to support kibete kili angalau tukwate ka musala na wekindu kiumuta mundu wa siasa atemwive ya maundu make maina kuma boni bakando zize mbunge ne autonomy wayo withie onethia ni unga mekindete mpaka mwisho andu mato staffwa ni kana boil down kingi ni bakwenda bazogwe ni wona proposal kindu kito award development fund ni kana withie MCA nake eona kinandu utonyothu kumawia yake sio ila nini kola vijiji ni mathi makekala nzina committee at that level kindu kikwenda kwikala CDF ni kana twindu tunini kuta tu drift tweku twange mboyo wakana koka uta tubo twe okutu kwendo sindu nini makuna na iwe yetu abika bantu tu negotiate na governor ngilu twa mwekela ward nene wa million 40 na itwa mbaki itwa benchmark ite kundu takajando together this is working very well ni makuene kila ward ya ne wa million 40 whether asindu imwe matonyo kuna at that level tulazi twekutwa ICD ukwitha no make to drift tu na twendo tunini ukwitha no makona at that level nikana na akati yani tuna project nene sikwenda kunwa at the county maybe headquarter level ila chuka the entire county na nundu akulea kwitha nela goodwill alea ywe kila kindu kionze ki control itu kumabu na ni wonie kwa kwetha na mathina mengi bitu na mandu pia ya gatatu ni andu na monyu bana iwe wa muzungu kwa people get the kind of leader they deserve ulo mundu tu nyuba as a chama onota what right ni wo kuona andu maki twizi one makwelila nila ma make the wrong choice mundu wetu angavana ndaile kwitwa politician wa kawaida ni waile kwitwa mundu utested through a long process na amanyika mundu ni manager na mundu da administrator lakini wanatwekea politician ni kwitha na miaka mbingi siasa ni the results ni wanange kwa mali andu makitui mundu azizia bala kitui nazo in those 5 years body ni bandu baza muno kera kitui bala atiliwe ni malombe ni tuozele kutuendete na mbe whether azio kitui ili at account isilengi na nini zino kwanganga account ingi ukoona they are doing very well lakini kitui ona aruko minokwiwa makui yani musala kindu kinini taki ukwiwa musala ni wa mina mitatu nundu wa mismanagement na nundu wa kwitha accounts chitu na chochi na mess ya bikakula kwa control of budget ukwitha wa kitui no mbako zizio tuselewa abantu ni wonete kwina mathina maingi bitu no ni the other day auditor general akwaza kitui ki auditika nundu wa record na wa mpesa it shows clearly kana things are really bad kwa andu monyu bana ningu makuja masize neza na mosize candidates ila chunga bete changavana ulla kutonya kurukuma kitui ni wiba na ila bebika bandu matukulie we are free to advise nundu kana we leader no mpaka uka over leadership nundu twae kando na maka make your decisions imwe chi influenced by jendu ni muno na election ya the last osio ko ingi tukwambia kulaumiana pepe muthanya naye na mheshimiwa wa Vinya ndeti ba studio enda kibela cha governor chama sako na beki ndo nawe ATM asia kwa okay ndimo kwa direct lakini my own translation nikana MCA not a endangered species twaisia mbunge sia mbela twethiwa zesi account uthi kama kweni uthi kama saku uthi oketwi MCA singi mayasi wakibelani bandiwe MCS eo
na MCAs alama balokile aingi mo mundi mayego nakaki mayego kila makazi ningwite kivela ingi so kwena naki anasia we atuika governor ka empower MCAs make. Now ngike kwetu empowerment ni cha unundu still ku empower MCAs niko maanisha kanano ni mwadi bedroom na governor kuba by kindu mukezo mukulia na zindu cia muthembozu yukwangela kandio kwa kueta choso twe mwaka wonye bani ene the macho sema onye via 2017 na uisio kainge kwa wethe wenda kivela kine nange kana wendo ma utunge ta MCA wo nime ukukule mheshimiwa miaka 5 na atwekia nimobea wavinya ndeti nimobea nundu akindu kilo na neni na kumanya kana MCA ni endangered species nundu as long as vina kinandu to nyo thukumandwa direct chindu chikwitwa representation oversight na legislation mwenenzi wa kawaida ndachelewa nikyo enda kuona kindu kiki physically na akundu na kinandu to nyo kika physically kwempower MCAs ni ku make sure kana kulama umete wodi zioni kwa thukuma na uku involve we MCAs katika wiawo ngo twevo kugitana mangavana twevo to thukume through cooperation simply akaika kindu takina takikika wakajando kana makuweni ukwitha kila ward kila MCA ni wese kwake ni ku thukuma project worth 40 million na ukwitha ni involved kuma balance ambiwe kugobika thukuma cho launch wache kwikwa kilondo na mwenenzi wake ni wese kana uni we wa governor na MCA wake that MCA is fully empowered no with kundu kungi kwetha ana iboile kwiko ona sikwiko abizo wa governor eweka na kungi makwiki abizo wa governor na wa MCA you in scenario ile bala governor kwiki eweka uzoe kumeweka bala ukonekia meli this is a joint partnership na ile kwetha eliu go empower MCA tikutweka ni wa munenge mbeza kana chau ukwa bebi kabandu boni ukeda MCA no athukumia na mbeza zake cia mubuko nondo ithi ukitia kweli very neat cases hospitali zienda wa na ni wonge one mundu ena kana kawopio na ni mundu uteno wezo inge no leo munevea because vitali okyo na ingwa mie inda wandie na witumia mbeza ciaku at the end of the 5 years ukwithia nagu woma bogiliu onateka mundu avaluka suobe ma MCA mundu tatetea kivela chake akona andu mavitito modi kwite kura na kivela chako kikwite ende ndo yokilia ukadikwitetea nondu mbeza zionze sinathelelo anduni so magava na lamena that kind of thinking azuni mo the right governor MCA ndeve kukitana governor tukitane kwithia tukwatiane chama wazo na umwa kwenda kwitwikiria niwo kuthumeweka kana niwe witsembe wandu angi na MCAs anyuvetwe nandu mwithia tita wina wia kingi kiutuma MCA the endangered species nondo niwe bakuve nandu kila muthenya niwo koma na andu na pressure kula maini mbingi pio governor wa Kitui kana zazi onza akatito travelite executive azize katiba kaka itu minister mundu tanyuwa niwo kunewe budget tayaki milioni 300 ewe kana ndanyuwa mundu zundenuka ndekata kana walelo ne almost a billion ndende andu mamukulia ndio nandu mamukulia akwati mbeza niwo kuona corruption yingi beto wakuka kwa kama flat lo lakini MCA uteke ndo nagetinda nandu bala niwo kamblimiwa niwo kabuwa niwo getyo mbeza niwo kakobwa mbeza no kwithia surely mena pressure toneka kanyiwe nazi akaba BBI zi andu ala manyuwa matwikithio ministers mevo nondo kethe suo the minister lakini mundu la minister bala ni mundu nyuvetwe ukuthi kwake akuigwa pressure ya ndundu yana kwethe atuna na language imwe lakini mundu uteze andundu makwenda there's always be a fight asante sana ndi mheshimiwa Steven Makao Kibunzi.